Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo ekuthiwa ke lapha ke i-Orlando Pirates ifuna ke lapha ke umdlali ogijima ke lapha ke kuona ke ama Rocket Boys i-TS Galaxy lapha ke kuthiwa ke i-Orlando Pirates ke ifuna lapha ke uKamohelo selebelebe okanye sebelebele angazi noma ngilibiza kahle yini kodwa ke nje impela ke umdlali waseswini kuona ke lapha ke ama Rocket Boys lapha ke TS Galaxy. Impela ke lokho singakulindela ukuthi ke Orlando Pirates makuwukuthi ke mhlambe ke ingxoxo zabo ke ne-TS Galaxy ezihambe kahle singakulindela ukuthi ke Orlando Pirates imsayinise ke lapha ke ngewindi lama transfers lapha ke makuphela isizini lapha ke ngenyanga kaJuly lapha ke uKamohelo sebelebele from lapha ke i-TS Galaxy. Yona update engiphethe ke njengamanje, like i video usubscribe kwi channel.